Thalai Christian Paul Bongkon Unit Member Zong te GKP Day Voisom Sarina Chibai Vek Ule Hekovel Hun Khirle Shom Takara GKP Day kan thengle thei hi min hruai tu pathian chu fakinom ro se kum sanga chukwa som nga pakhat July ni somthum khan GKP hi ser ko na thalai then khatle ko khran hruai tu upa te chuan kan zo sak missionary te du sakna le kai thruina hnuaya andina kun rei tak chung chu GKP Day tan hian GKP Inkhom pui masaber nei tuma ani masajok October ni somni pani chu man ani thina amairo chu heni hi diktok lova hriat na awma wangin kumsang hasukwa somkwa panga MGKP ro relna se thluna nei chuan July ni somthum hi GKP Day ya man ni to se atia BCM General Committee in apumpui nuwa kumsang hasukwa somkwa pasari atangin July ni somthuma man alonita ani voin hi akum somsari tlinna alonita ren mai min hruai tu pathian chu fakinom lero se GKP Day hi keini GKP Bongkon Unit te point Aman dan tur Executive Committee meeting chuan arela COVID-19 hripuya wanga Inkhom terem lo wangin MGKP in YouTube kaltlanga Inkhom abuat sei chu zom ve mai ni se tin arel ani tin Inkhom pangai nei thei ni lo ma se GKP Day tholom ero mani rem chan dan anga tho ni se tunlai changkan na Google Pay pangin kan Unit Finance Secretary le Treasurer te phone number 8974-242-764 le 8974-740-113 hian tho du apiang te tan tho thei ani e GPay manglo te tan kan Unit President Pukelal Fuai Tluanga Dor Bongkon State Bank opposite Muani Drugstore sum fai manga tho thei rengani e GKP Day hi keini unit hian kumdanga chuan social activities le kotlang mason na lam hoyatan kan lo mang ve thina Gumina ero chutiang thil chu ti thei ani tak silo wangin in thlakhung takle khre tak chung si in he kan nero pui tak pol hian kan ko han thu pui poimo tak chanchin tha mitin tan ti bo zui zel na tan na luan chua ve ni se hemia tan hian kan nei sumle pai te ui lova pathian ram alo zaw zel thina tana kan phalang tok theu the chua ve ni bok se ti in Executive Committee meeting chuan arel boka in thlakhung takle khre tak chung si in heruam man na hi kan siam tangot maya kan tunlai boruak thirin sumle pai han khonte hi thil nuam lo le ukom tak ani ti kan ria ma se pero uti chuan pekin omang ti tu kan pathian hian ama tana kan pek chuan ai tamjok mal som na min vur ze lang ti hi kan ring tlatani he thil pek pe theya piang te chuan a pek thei dan tur kan lo tar lan to na khan asang ve in pek thenia GKP Day tholom le Mission Pual donation tan hian irem chan ang claim lua le tam luam lovin ron thoi chuak vero le mal soma tam tak idon ngei kan be sei tlate mission donation big hi ni som hi pali July in rin ni ma a the lu vek thei ni se GKP Day tholom ero ni som thum July thleng the lu thei ani thungang ato beratan chuan he hripui laka hian nang le ichung te pathianin veng himin ompui zel cheusela kanin tong trai pui zel don nia